Ao migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo novio. Migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo ao jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo ao migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo Jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ajato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Ao migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo novio. Migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo ao migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo novio. Migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo ao jokato jojo nya 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 dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato jojo nya nya nya. Hello, on behalf of Siana, in collaboration with the Eʋe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, preserving culture, inspiring generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Eʋe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Abacha and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at the Thursday North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our elders. This is your moment. Register early, volunteer your time and talent, give generously to fuel the future, and both of us share the message. Let the world know Siana is not just a lie, it is streaming. Together, preserve culture, together, inspire generations, together, the Eʋe Association of Washington DC Metro Inc. We know Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026, honor the past, empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there. 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siana 2026 DMV will welcome you. Thank you. Ao migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo ao vlo, ao vlo, ao vlo Migrena bosanu ba, ao vlo novio. Migrena satana ba, ao vlo
Zokato Jojo Nyanya Dalaya Suraka Zokato Jojo Nyanya Ajato Jojo Nyanya Dalaya Suraka Zokato Jojo Nyanya Ao Migrena Bosanuba Ao Plonovio Migrena Satanaba Ao Plo Novio Migrena Bosanuba Ao Plonovio Migrena Satanaba Ao Plo Yo, akpe, mie trogbo, miawe edore mianchi, akpe na mi, miape nukola okple nyasala okata, abale mienya na egba, miega dore miadome, alebe, mionto miama okpom le, nukpomoji, siana, TV enye alo siana nukpomonye, yo akpe ke elemiagbo mama vero kple daanyo miado ezo na miaƒe nufiala olebe ne mia akoe ayi ngoi Yo, akpenami. Miaƒe nyaselo kpɔlɔ, nufialɔ kple nusrɔ̃lɔ katã mie dza tɔxɛ dza dom na ame sia ame. Aƒetɔ dogbe kple yewo gbasametɔwo katã miawoe zɔ. Danyo parler français woe zɔ. Miawoe zɔ miawoe va dɔ wɔ ge. Miegage ɖe mia dome ka miegbɔgbɔ ŋkɔ ɖe miegbɔgbɔ ŋka nye ya ta miagaɖe nuto zi ɖeka danyo miake le asi o nakɔe akpi na mi miaze sɔ ɖe ŋgɔgbe. Yeah. Bonsoir à tous nos auditeurs. Et nous vous remercions beaucoup pour votre présence aujourd'hui. Merci pour les encouragements et merci à tous. Akpe. Akpe, merci. Beaucoup, hein, Mema. Yeah, merci beaucoup. Yeah. Ami akpe tohedana miape amekpekpe tɔxɛwo tso Ghana kpe ɖe mia ŋuti hena nusɔsrɔ̃a. Dr. Dogbe kple sista Tupi. Oh, Kafi, okay. Kafi. Yeah. Akpe lo miawe le dɔ dzi. Akpe. Akpe ne miache. Ke miaɖe zɔ ɖe ŋgɔgbe ne miele to ma miaɖi ɖe go miafia nuyo alo miade kpo ɖeka megba miesɔgbea stakafi miade kpo ɖeka megba yela Miaƒe network ele fu ɖevi ɖe ta dɔkta be aƒe yakɔ router ve ne miakɔ supporte. Network ele fu ɖe ne mi bi ɖe tamre fia na miabe 2 minutes. Okay. Dr. Onyo. Ele gbasama na mi fia. Merekwe mama Mali ta Lunana dora mi ako ada susu na mi azora ngogbe. Yo enyo haka jimenyela. Ya bala to trofi chiko omo. To trofi chiko. Onya pe mo so bodo bi Bobo alo agbaja haka. Agbaja nya de puma ni chora do mama por nto. Okay, enyo. Zuma itorado. Yo enyo ke agbaja egbona. Ta kemia ako agbaja via ako anosesem hafia trogbo. Ta ogbona. Yo ke mia trogbo kwie mia pa nusala mia pa nukola okle enyasala mia bona kwie mi va mi Srɔ Eʋegbe
Apprende. Oh!
my body, let the bomb out of my boy. You know, go here. Out of my body, my Doctor, you know Dr. Zil already. Yo, Apprende nami. Mie era kom alabe mie pole odune mie po ale nyafe de konu oto de eme ye wonyo alabe mie po ale oji hawe alabe mie po ale wo eten wo nwagata ko enwaso enye enwinto tamionto miekwe ta ayema miafe eve nwawa nene mai ole ma fifila ko me nona na kpom obe nia obubum dudu yawa obubum obe me no kpom obe le amuchinu taflache mionto minyewi ke jola fuma echivade tefa ta enabe amo fukpem la fuma ta opong ne amo la fuma la be oko haya otogio ko jijodom ne odokue de nguyo matomo la fia alabe nyongwa de no goglom nyaga de no goglom be ye pobe re ya obubum ye la be fifia na amo de sukukwa mojibe yosron dudu ya kleto ta enye ngike onyebe mia anabe ngiona no nyofia alabe ma ye na be Dr. Dogbe la ipe sukua doma wona mata Dr. Dogbe aho doctorate la ko ne sukukoko pe ngi kata de Srɔ mata anya ngi ao chito ta enye amaike es nguyogom taite mie ikla ife pedeng to konve benawa ade nguyogom nami ta onye bo ola miado magbata ke ma ako miako mine Dr. Dogbe kla ife pedeng to alabene wa komi akoyi ngoi alabe koshida vaya mieto na nome ma adude obobe na nyoa na wa ade endrodro alo wa akpo aglo nya chito ado chota fama nami miyo ke okpobe amo jebe wa asa ne wa tansi ta eke Dr. Dogbe Mareku ke ma aglede miagbo ne mia akomi ato kama ma afi mi aje egba to goma. Okay, miapo network ava de funa me vieta fi me ba troshe wo ba yin ta Mareku biabia nyama se biabia nyo no ka wona ba mi fo nfe na mi adama bi Yo ma glon akpe donc mien glombe ale mi komito enyaome vaye koshida vaye na nyoa ke mia ade eta nami alabe mayo ke eva gere miadome nsrofe koshida vaye afi mayo ke eva vamagba ke wakpo videa dele mi auke mi vaye me tai ko mi abiambe na nyoa ke mia azen mon popo via de akopon to Mareku mi enko ensama
Dr. Dogbe be Acha okoplo ire manami. Marco me miako sama. Manya be Marco last week. Yeah. Yo, mi apa nu kola kwenya sala mi onto mi nya be le afa gojia mo ya ke oko gena de mi aji afi adana fu alo internet ta ena be internet afu dem vien la fuma ta ogbona kpie ke miana danyo na ade mi o mi glo de France gbem bi na nyapa nu kola ofle nya sala. Oui, bonsoir à nos auditeurs. Nous voulons vous dire que Dr. Eʋegbe, vous savez tous qu'ils se trouvent au Ghana et ils ont la difficulté de connecter à cause de l'Internet. Donc, patientez et on aura une autre solution. Merci beaucoup. Et ensuite, nous voulons que Dr. Eʋegbe nous explique un peu notre culture et en plus de ce que nous avions fait l'autre semaine pour ceux-là qui n'ont pas eu la chance de nous écouter. Merci beaucoup et bonne suite à vous tous. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Thank you. My brother, le kwashire bayi ma mi funcho nyagbe unchi eke oyona le English bama be sentence ke mi na no la onya be na nemi be nyagbe anya nyavovo ko eke shi goma sesele ma akuna re mu tokere mu eke mi nguna be donya alo wana fianya ta ne be nyagbe le popule efia be donya deka ko ilema donya mi gbana le English goma be verb ta amau mi song le ncho be donya ezana anya rozana donya la anya yozani wole omeve de kanya nuwala yi de kanya fidola nemi be nuwala anya nkonya ke vagba hafi donya kulelo ta nemi be fidola anya nkonya ke kul donya la do ta omeve mo wana dore donya jalo donya wa dore woji tan chomi blobana nanye be o glonya de yo zuba nuwa na fenya de kakwele mako kenya gbama enye nyagbe populi mina pore nguro nchobe fle abe ama fle awu le gomama fle manye wana fenya lo donya la ke ama kai wa nwa ama no kai ama wo fle awu tan wana ko wo inye fla ta fle manye wana fenya la ni ga guna be amade do nu alo do akpele ta donya kele nyagbama ma yenye du ke me ke wonu a yenye kofi ta kofi du akpele nu ke kofi wo yenye akpele ke wodu ta du ma yenye wana fenya la ta nene mai mi funchu enu uncho bai ala be mieza donya vovo abamlo ple jira du ple pupu wona araba kafi mo anyi kafi jira akodu ama onye kodo mu kemi zan chobai ta mi globe le mi akonu ku ma mi fu na nu ke donya da kana na ma nanyi ba mi bana donya da kala ma na ma e te ba mi le nyagbe populi zam e kemi la le English ma be
simple sentence. Ayika gafiaba na nyagba pa voli. Agaka yika mye song le nchoba ye. Enya nyagba populi. Anya yoka puna fuwa fiusi na nyagba populi. Lo nyagba populi kwa tuturu yang mye fumule ncho. Akwe. Akpe no ha. Akpe. Yo, akpe na mi Dr. Dogbe kple ife kweɖeŋutɔ míebe míadogbe ne míaƒe nukpɔlawo kple nyaselawo ɔba ame aɖewo woŋlɔ nanewo ɖe afi ma míeda akpe na mi be miedo ɖe mía ŋuti eye miekɔ gameƒoƒo ya be yewoa aŋlɔ ŋuyiwo ɖe afi ya ta be efo Martin Marcus ebe míakpɔm tso New York eye nyemenya ne Davi alo efo asiome tete ebe Rebecca ationu ayiko yo ta akpe na mi take egba ƒe nusɔsrɔ̃a míakɔ da ɖe afia ale be ke ne Dr. Dogbe kple iƒe kpeɖeŋutɔa wa ana ne mia akpɔe ɖa be nkawoe miasrɔ̃ egba ha just to say this in English ale be efo Lawrence Dagadu ike nye míaƒe akametsiwo ɖeka yike wɔna ɖe le Siana TV dzi woyɔnɛ be African Jazz Panorama ye le mía dome be great job guys alo dɔnɔ na mi lo ta akpe na mi ame bubu le afi ya ta ame ɖeko ne le afi ma míekpɔ ame ɖeko ata ŋlɔ ɖe ekpea dzi ne mía akɔe da ɖe mɔ dzi ne edu kpɔ nakpɔ ke fifia míakɔ míaƒe nusɔsrɔ̃ gbatɔ kɔ da ɖe doa me elabe ale miesi va yia na Dr. Dogbe eƒo nu tso míawo ke wosrɔ̃ va yia eƒo nu tso na mi va yiwo ta egbatɔa ya míekɔ da ɖe ekpea dzi fia ta wogbɔna ŋu ƒo ge tso na mi. So just briefly in English, Dr. Dogbe and his staff from the University of Education, Winnipeg. They are here. They were here last week live, and they are here today live as well. And they are here to introduce us to a couple of verbs. So verbs and phrases, actually phrases in Eʋe. So we'll continue the phrases that we started last week, sentences that we started last week. This is a continuation. So they will be continuing for us today. So let me hand over to Dr. Dogbe and the team. Well, Yeah, before then, Mia will went to correction. One Mia data the Miachi, Mafia bird the Otrebo, Ale Mian Ronilla, a Fupaji ala Vuvuna Leo Gronilla, Apogoji, ta Mia Coba Blava Vova, don't gonna a ton. You can never bang up a genu. Ton funka ka blava vova ta ana mia kwe mero trubu ta nyalan kura pamang akpada mina mia strombe yo akpe da vero mama vero ta anya ke mama vero blofia. Let me just say it briefly in English and maybe that and you can say that briefly in French. So as you see here, the date, it says 2022/3/2025. It looks like in other parts of the world, other countries, people write the day first before the month, but it looks like in America we write the month before the day. So that's what she was saying. So okay, thank you. Daniel. Merci. Nous,
de correction. Pour nos auditeurs qui sont aux États-Unis, comme vous voyez la date sur l'écran, on a écrit le jour 22 avant le mois, juste pour vous dire que ce n'est pas une erreur que au Ghana, au Togo, dans nos pays africains francophones, on écrit souvent le jour suivi du mois et de l'année. Mais aux États-Unis, on écrit le mois et suivi du jour et l'année. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, madame. Ok. Ok, Maraku, Allah Nyagbewo. Maraku ke ade dokio fia amayo ke manyawa Davi. Yo akpe marakunko nyenye kafui. Eso valia Rebecca ama atunu. atunu. Yo, akpe. Yo, ke Atunu. yo ke wezo akpe alabe Davi kafi. Aweve doge. Ha. Ke yo ke miegle wana ode ashioma alabe na aflom ye. Yo akpe. Egbe miayi ɖe nusɔsrɔ̃ dzi tso ekedzi misrɔ̃ va yi ŋu, miƒo nu tso Nyagbewo ŋu va yi. Ta egba miayi dzi kple dɔwɔnyawo yiwo ke le nyagbe me. Dɔwɔnyawo yiwo ke míezãna le nyagbe me. Ke míaƒe taɖodzinue nye be hafi míasrɔ̃ nu egbe awu nua, míle mɔ kpɔ be míanya dɔwɔnya ƒe ha eve yiwo ke míezãna le nyagbewo me. Dɔwɔnya ƒe ha eve yiwo ke míezãna le nyagbewo me. Gbãtɔe nye dɔwɔnya yiwo ke hiãna fidola, ke evelia ne fidola o. Ne mi be fidola kpoe ɖe efia be ne mi kɔ dɔwɔnya, mi gahiã ne nya ɖe alo mi gahiã ne naɖe aƒe nyagbea ƒe gɔmesesea nade blibo. Mi gahiã ne naɖe alo nya ɖe alo nuwɔla aƒe nyagbea nade blibo. Ke dɔwɔnya enye nyahawo dometɔ ɖeka yiwo ke míezãna le míaƒe nyagbewo me. Ta dɔwɔnya ele vevie ɖe le míaƒe nyagbewo tutuɖo me. Ne dɔwɔna mele míaƒe nyagbewo mea, gɔmesese nyuitɔ alo gɔmesese blibotɔa menɔa míaƒe nyagbewo si o. Ne dɔwɔnya mele míaƒe nyagbewo mea, gɔmesese blibo menɔa nyagbewo si o. Le go ɖewo mea, wohiãna ŋkɔnya, wohiãne ŋkɔnya, dɔwɔnya wohiãne ŋkɔnya hafi woƒe gɔmesesea nade blibo. Ta efia be ne dɔwɔnya le ye ŋkɔnya mekpe ɖe ŋu oa, nyagbea eme manya se ne mí o. Alo susua ke mi be míakpɔ le nyagbea mea, made blibo o. Ta dɔwɔnya ɖewoa, wohiãne ŋkɔnya hafi woƒe gɔmesesea nade blibo le nyagbe me. Ke
ke míale ŋku ɖe dɔwɔnya siwo ma ɖe ha vovovo me. Dɔwɔnya siwo ma ɖe ha vovovo me. Mí gbɔdo ŋgɔ be dɔwɔnyawoa, woma ɖe ha gã eve me. Dɔwɔnyawo ma ɖe ha gã eve me. Gbãtɔ nye dɔwɔnya hiãfidola. Evelia nye dɔwɔnya amahiã fidola. Dɔwɔnya hiãfidola megbedo ŋgɔ be enye dɔwɔnya yi ke hiãne naɖe alo ŋkɔnya hafi woƒe gɔmesesea nade le nyagbe me. Gbã míale ŋku ɖe nu si míeyɔna be dɔwɔnya amahiãfidola ŋu. Daniel, I don't get them in French. Oh, okay. Yeah, I think. Okay. Chers auditeurs, ce que nous apprenons aujourd'hui concerne les verbes d'action. Selon notre enseignante, en Eʋe, nous avons deux sortes de verbes. Il y a verbe fidola, dɔwɔnya hiã fidola, ce qui veut dire que cet verbe-là demande un nom propre ou nom commun pour que le verbe ait le sens. Et dɔwɔnya mahia fidola veut dire que le verbe d'action seul avec un nom propre peut égorger le sens. Donc, avec le dɔwɔnya hiã fidola, on doit toutefois ajouter un mot, une phrase pour que on peut comprendre ce que notre narrateur voudrait dire. Merci. Akpe. Obe Eʋegbe le English gbe ma ongle da fuma hota. So what I'm saying is that it looks like what she has, what Davi Kafi has, she has the name in English. So those items in the braces or the brackets are those in English. So I believe our English viewers should be able to decipher what exactly she's talking about. So thank you to Da Enyo for doing the French translation. Yo, Akpe Davi Kafi, Merikuke, Egypt. Yo, Akpe. Ke miaidzi. Miasrɔ̃ nu tso dɔwɔnya siwo gbɔna la ŋu. Miasrɔ̃ nu tso dɔwɔnya kewo gbɔ la ŋu. Dɔwɔnyawo abe va. Va. Ta ne míekpɔ míaƒe nyagbea, míbe ama va. 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 Alo va. Sena va. Yawo va. Ta ne míekpɔ dɔwɔnya va,
Fidola ɖeke mekpe ɖe ŋu hafi gɔmesese de blibo ta le kpɔɖeŋu me ne meva danye gbɔ ya ɖevi ɖe le gbɔa mebe va mewɔ ne ɖevia be va alo mebe ne va mehiã megakɔ enya bubu ɖeke kɔ kpe ɖe ŋu hafi ɖevia ne se gɔme be mebe ne va o ta yɔwoa womegahiã ne fidola aƒe woƒe gɔmesesea nade blibo alo ŋkɔnya ɖeke hafi woƒe gɔmesese nade blibo ta ne mikpɔ dɔwɔnya va megahiã ne ŋkɔnya alo nya bubu ɖeke hafi woƒe gɔmesesea nade blibo ta le nyagbe va ma alo ne be ama va mikpɔ ŋkɔnya yi ke nye ama kple dɔwɔnya va ta woawo nye dɔwɔnya yi ke mehiã ne fidola ƒe woƒe gɔmesese nade blibo le nyagbe me. Yo, Akpe. So basically, what she said is that these words together with, so these verbs together with the nouns that precede them, one does not need anyone to interpret this. So for example, if you say Amma comes or Sena comes or is coming, Yao is coming, you can see directly that those statements, they make sense on themselves. You take da enyo miracle Adam here. Par exemple, Ama va, Ama vient. Selon l'enseignante, Ama va, on n'a pas besoin d'un autre mot pour ajouter va avant que l'on comprenne ce qu'elle est en train de dire. Ça veut dire que le mot va, dawonya, verbe va, veut dire viens. Ama vient ici. Ama vient. Ça se comprend. On n'a pas besoin d'ajouter adjectif, qualificatif ou un nom propre pour que l'on comprenne ce que l'auditeur est en train de dire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Yo, après que David, Kofi, Miracle. Yo, akpe miayi ɖe dɔwɔnya evelia gbɔ. Dɔwɔnya evelia yi ke nye dzo. Ta ne mikpɔ nyagbea yi ke le eta alo ne mikpɔ nɔnɔmetata mikpɔ be amia edo le xɔ me dzo yie alo ele dodo le xɔ me dzo yie. Ta efia be edzo yina alo edzo. Ta ne mi le ŋku ɖe nyagbe eve ke le míaƒe nɔnɔmetata dzia, mikpɔ be ama dzo alo ɖeviawo dzo yi ke fia be mizã ŋkɔnya kple dɔwɔnya. Bubu ɖeke megakpe ɖe dɔwɔnya ŋu hafi gɔmesese de blibo. Ta mikpɔ ama dzo, ɖeviawo dzo. Ta woawoe nye dɔwɔnya yiwo ke mehiã ne fidola aƒe woƒe gɔmesesea nade blibo le nyagbe me. Akpe. Ta míaƒe nyaselawo kple nukpɔlawo katã miekpɔe ta ɔbe eŋlɔ English gbe metɔ ɖe afi ma o. So Joe is go. So Joe go.
So ama is going depending on how you use it. Maybe that verola fiata mama verat kwere mianchi alabono English gbe mato blona mi vivi alabe ke da anyona no français gbe ma blona fi da kafi na ano nwa fi ami yo. Madame, Yeah. le français. Un autre verbe. Verbe. Daonya, Joe. En français, partir. Ama, part. Ama, part. Donc, on n'a pas besoin de fidonia ou un cogna pour ajouter avant que l'on ne comprenne ce qu'on est en train de dire. Ama, part. Ama, Joe. Merci. Yo, davero mergo nyarele na kopiem. Hello. Oh, magloba mi katamia la moji kwinyama. Yo. Abale ko bledonya jo eji mi rufia. Aba joa attack blunya ike jojo mfifia e attack blunya ike jovai. Jo. Imo brother to go, went, left, and has gone. Ama jo. Ama jo. Deviao jo. Acho nu ike jojo mu. Afi donya fidola nava odo. Ta nyela moji mijo. Yo. Apel. Ke dɔwɔnya ke miagalé ŋku ɖe nye ku. Ta ne míkpɔ nɔnɔmetata míkpɔ be avɔa eku mlɔ anyi ɖe anyigba. Avɔa eku. Ta avɔa tsa enye ŋkɔnya. Ku le dɔ wɔa abe dɔwɔnya yi ke mehiã ne fidola o. Alo megahiã ne ŋkɔnya alo nya bubu ɖeke aƒe gɔmesesea ede blibo na mí o. Ta ne be avɔ kua efia be avɔa eku. Megahiã ne nya ɖeke aƒe míase gɔme be o enua ke le dzɔdzɔ ɖe avɔ dzi eke o. Ne míkpɔ nyagbe evelia, ŋutsu la ku. Ŋutsu la ku. Wo ƒetea míle nu ƒo tso ku ŋu. Mígakpɔ ati la ku. Leke ati wɔ. Atia eku. Efia be agbe ɖeke megale enuawo me o. Ta efia be eku. Okay. Mergo ke miaƒe français kple English tɔ mergo mia aɖe gɔme akɔ nya vi aɖe akpia. Encore un autre verbe. Coup. Avoir coup. Mourir coup. Et on n'a pas besoin d'ajouter un nom propre, un autre adjectif pour faire comprendre que le chien est mort. Comme vous le voyez, le chien ne vit plus, il ne bouge pas. Le chien est mort. Merci. Yo, akpe. Davero mergo wenye miaƒe English tɔ ta. Mia English yevo mi be eleke. Yeah, eu nya vegbestromele ko vegbestromele. Alebe mi ŋumie nu ƒo le fia yi ke nye dɔwɔnya. Koe nye ku. Avua ku. Alo avu la ku. Ŋutsu la ku. Ati la ku. Ye mia nɔvi
Davi kafu economy ta numa ku enye donya ikele anuama alebe mehiana donya fidola be wava aɖoe ɖo hafi mianya be avu la ku alo ŋutsu la ku alo ati la ku o. Ta eɖe ɖokui nu xoxo, eɖe nu yi dzɔdzɔma gɔme. Ta ku yenye nu yi ke zã míele le afia. Ta míele mɔ dzi. Mizo edɔ ne ya. Akpe ke dɔwɔnya mahia fidola ƒe kpɔɖeŋu bubu yi ke míagakpɔa enye be. Ta ne míekpɔ nyagbe yi ke le míaƒe nɔnɔmetata dzia, míekpɔ be fiafi la be. Fiafi la be. Ta míle nu ƒo tso be. Ale yi ke aɣla ɖokuiwoe ne ame ɖe be magakpɔ o alo aɣla naɖe be magakpɔ nuwɔwɔa yi ke nye bea, ya ŋu míle nu ƒo tsoe. Ta mí be fiafi la be. Ta le míaƒe ʋegbe ƒe akpa ɖewo hã wogagblɔ be ɣla. Ɣla. Ta ne míegazã ʋegbe bubu alo nya bubu ɖe be alo ɣla teƒea, woate ŋu ade ɖe míaƒe yaʋala dzi ne míabete míaga asrɔ̃ nu tso eme. Akpe. Ya ye koe ma. Daniel, leke. Yeah. Tu de français mon miakpo. Encore un autre verbe, be. Verbe d'action, be. Be veut dire se cacher. Se cacher. Fiafila be. Le voleur s'est caché ou se cache. So, on n'a pas besoin d'ajouter un autre mot, un adjectif, un nom propre ou un nom commun pour avoir le sens de ce qu'on veut dire. Fiafilabe, le voleur se cache ou s'est caché. Merci. Akpe. Ya, fiafilab alo fiafilagla. Edokui. Mi mahiana fidola alo donya fidola afi mia anye nui fiafia o. Ta mi kata mi nya be fiafilab. Na nui ke joko. Enye be nuka fiafila be. Fiafilagla. Ta domahini o cho yo gla alo yen toe gla. Edokui. Take nyagbe ma eɖo nu yi ke dzɔdzɔma na mi katã. Ta miadzo na ame aɖe kpɔ bubu aɖe wòkpɔ be egaƒo nu ya ŋuti wu neŋlɔe ɖe gbasame na mi. Alebe miexɔ ge. Akpe na mi. Yo, akpe na mi. Dzadzra ɖo nade kpovi aɖe me na mi miayi dzi. Yo, akpe na mi. Ke mereku mabialo. Fiafi de leke yone de English gbe me. Thief. Be ma fiafi pom la bia be mi go. Thief. Be ikenye hide. Ike le français obe caché. Gake fiafi ya nye mase. Leke yone de English gbe me ta. Miame yo miese English gbe de leke miawo ase enyagom. Fiafi nye thief. Oh, thief. Okay. Thief. Okay. No subakozu thieves. I see. Okay. Mama poison. Okay. Alabe Daniel globe nye vole alomema. Le français gbe. Voleur va cacher. Le voleur se cache ou s'est caché. Oh, voler caché. Okay. Yo. Ke mereku obe made hano biam be
Ke le be de enya ike oyona bebe a o ga tanze ne ngbubu ha. So can be used as something else. I mean, Yeah. can what other way can be used? Yema magblo. Afimia kwedoro Davi Kafia. Be ala mo vuvum. Abale kemie glebe be. Be maka ganye nunko. Be. Anya nunko. Ayo nyeba le pegbe keketale kegbegbe be. Nyareka gomesese vovovo no na shi. Ta be make nye nu ghagla alo miakɔ be make ganye nu ŋkɔ yi ke nane yi ke miekɔ gbã xɔ nye be. Enye gbewo vuna gbã xɔ le mia de woyɔna be be. Be magafia be nagble nu alo wo ŋutɔ nade xa. Xadede hã egagɔgɔme ganye be. Ta be le bo vovovowo nu na mi alo mɔnu vovovowo ŋu etso nyagbe yi ke ne wɔ alo nu yi gblɔm le nu yi ne be yeaɖe fia ye ŋue Eʋegbe eɖena enuawo gɔme ɖo. Ta ye ta míehiãna ne fido la aɖe yiwo be wòava ko nu yi ke gblɔm le ŋuti. Gake egbea nu yi zã míele nye be dɔwɔnya yiwo ke mehiãna fidonya wòakɔ ŋuti hafi míase nuwɔna gɔme oa, ye zã míele. Akpe na mi. Davi kafui. Akpe. Abɔ le wòkɔ tame. Akpe. Yo, ke mia aho the deviade. We want to go on a short break while we enjoy some bobobo from the Volta Students Association at Jumaco. I think they are affiliated with University of Education Winnipeg. Am I mistaken? Maybe I'm mistaken. Yeah. Okay. Yeah. So we'll watch a small clip from them. Bobobo dance performed by Volta Students Association from Ajumaco in Ghana. And before that, as you probably heard, we have the Siena Convention that is upcoming in late August to early September in Dallas, Texas. So if you have not registered yet, please do so. Please do so. You don't want to miss this year's. So please go online, search, just Google Siena Convention Dallas. You find the link and then you can register. You have contacts there. Tamarekuna Mangun Kone Siena Convention, Ikagbona le Texas, Dallas, Epeyagbona, Epeyamao, Marekuna Aveng Lonko, Alabata Power. You akpe ke danyo Marco Aglere français Bemanami la. Chers auditeurs, nous vous invitons tous à s'inscrire pour notre événement appelé Siena à Dallas. On vous invite tous à venir parce que ce sera chic. Donc, préparez-vous à nous joindre à célébrer Siena à Dallas. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Okay. Same way, we are just trying to give the notice ahead that whoever haven't registered yet for the Siena, please do so, because we are running out of space. We are running out of the hotel rooms.
Hello, on behalf of Siana, in collaboration with the Eʋe Association of Washington DC Metro Inc., it is our honor and joy to welcome you to Siana 2026 convention. We are proud to host this historic gathering in the heart of Maryland, and we are ready to take it to a whole new level. With bold vision and unwavering commitment, we are elevating excellence in every detail, ensuring that Siana 2026 will be unforgettable. This year's theme, Preserving Culture, Inspiring Generations, is more than a slogan. It is a promise to honor our heritage, empower our youth, and unite our global Eʋe family in purpose and pride. For decades, Siana has been the heartbeat of a people determined to celebrate their roots and shape their future. From the vibrant rhythms of Agbaja and Bobobo to the quiet wisdom of our elders, every convention has been a living tapestry of tradition, unity, and vision. Join us from September 3rd to September 7th, 2026 at Bethesda North Marriott Hotel, Maryland. Come ready to reconnect, to rejoice, and to raise funds to help build our Eʋe land. This is your moment. Register early, volunteer your time and talents, give generously to fuel the future, and most of all, share the message. Let the world know that Siana is not just alive, it is thriving. Together, we preserve culture. Together, we inspire generations. Together, with the Eʋe Association of Washington DC Metro Inc., we build Siana 2026. Join us to make history. Siana 2026. Honor the past. Empower the future. Visit www.siana2026.org for more information. See you there. Siena 2026. Yes. Welcome you. DMV. Yes. Siena 2026 DMV will welcome you. Thank you. Yemala. Ali Miola. That is the number for you. Nice one The dance will start the bubble.
Mi wuwi la, mi wuwi. Nyagbewo. Nyemala. Nyemala. Yes, yes, It's very interesting. I hope everybody out there has enjoyed it. This is our culture, and this is what we do as Eʋes. Ever is ever. Okay, so Sister Kafui, you can go ahead now. Yo, apa like ado babia ike Dr. Bianwa. Makwe ba ado nywede ala bana miafe enyawa koma sese bu valesi ala bana egbia gbedodo kwegbe ya onye ke nyaki makokpe don kwenye be ne enya mele Nyagbere mowe umatowanya enya ke tututu
gblɔ amie le o. Ta ehia be zigedia no bia o babia da ehia be na bia be o. Nyagbe ka alo amie ne ko enya ko wɔ nyagbe ne ya se. Aƒe gɔmededea ate ŋu ava. Abe be yi ke dɔkta bia babia tsoa, be mi le zã le fia be dɔwɔnya. Be ke mi ka eganye ŋkɔnya yi ke mi kɔ gba xɔ etsa touch. Be mi kɔ gba xɔ etsa fifi ame ɖewo ga le zã. Be ke mi tse ega le enya vovo eganye babia tse miate ŋu agblɔ be ama be nuka. Ta ne mi kpɔ be ama bea gbeɖɔɖɔ ke le tama exɔ gbe kɔkɔ. Exɔ gbe kɔkɔ dzesi. Ta zigedia ne babiawo va mialé ŋku ɖe nyagbe ke me wole aƒe miate ŋu aɖo ŋu ade blibo gake kple aleke woyɔ enya le yi ke woyɔ nyae ya na be miate ŋu ase gɔme be nya ke tututu amie di be yeagblɔ na mie ke. Edzagbagba la vere edzagbagba ŋutɔ akpe na we. Okay, in brief, she was just trying to say that the explanation I gave about teeth when doctor was trying to know the way, the meaning of fiafila or fiafito, and we said fiafi is teeth. If the plural is thieves. And also we were using the adjective b as an action word. But means so many things in Ewe. And as the way that Ewe language is so broad that one word can mean so many things, depending on the phrase you are trying to put out there or the sentence that you are trying to show or action that you want to demonstrate. So bear can mean hide. It can also be a name of an object, and that object is a thatch that we use to roof our thatch houses, and is a grass in Africa. I don't see it here though that much. It's a thatch, a particular grass that grows, and we use it to roof our sheds. It's very cool and gives breeze, and I love it. They took me somewhere at Buti, and it gives a very nice, cool place, and I love it. So, but means a lot. And the same but can mean to hide something, but can mean somebody say, but somebody say something, but so it means a lot, and depend on what you want to say and the action word that you are trying to demonstrate. So Ewe has, or Ewe or Ewe, as we call it, has so many things in one word, one letter, and so many things all the time. So now we are talking about thief, and he said thieves, and the Akafi is going to give me a piece of candy for that. So thank you so much, and we continue. Daniel, okay. Parlons. Merci, parlons français. Ok, on parle du verbe be. Et Dr. Ogno a posé une question de savoir est-ce qu'on peut utiliser be pour signifier quelque chose d'autre que se cacher. Selon notre enseignante, be peut être se cacher, peut être herbe qu'on utilise pour couvrir les maisons à mur dans les certaines parties de l'Afrique, des coins reculés, par exemple, qui n'arrivent pas
à trouver des choses modernes pour couvrir leur maison. Ils utilisent baies, herbes pour couvrir la maison. Et puis, selon la linguistique Eʋe, on utilise l'intonation pour faire la différence entre les baies. Par exemple, on dit Amabe et Ama se cache. Et si on veut parler de baie qu'on utilise pour couvrir la maison, on appelle ça baie. Et selon le mot a son sens dans la phrase, dans une phrase, par exemple. L'intonation, on change de l'intonation pour signaler ou bien pour signifier ce qu'on veut dire en Eʋe. Donc, les Anglais disent que Eʋe est tonal language. On utilise l'intonation pour signifier différentes choses en utilisant le même mot. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nami. Que nous fiala Kafi Obe Afia Biabiambe Biabia Delia. David Kafui is now asking all of us if anyone has any special question to ask us about the lesson, anything about Eʋe, anything about even the dances we showed, the culture in general, be it for the topic we are dealing with today or anything else. This is Siana TV, and this is Minamia Strong. Mivami Strong. So, any question? Feel free. And also like and share. Subscribe our program. I observed the jazz last night. It was very beautiful, very, very interesting. So, yeah. So, let's go. Chers auditeurs, si vous avez des questions, n'hésitez pas à demander. Merci beaucoup pour votre participation. Yema akpe na mi agata be mi dore mi anchi ndo ya efie ya mayocho Ghana, Togo, Benin le teƒe mawo mi abezado kple miagbɔ gake miete dore mia ŋuti efia mi da akpe na mi alebe ye mie biabiam be ne enya aɖe lia ne biabia aɖe lia mia abia mi mie da akpe na mi be mie ena mi nutsotso to miaƒe wɔnawo ŋu alebe miawoe nye ame yiwo ke egblɔ na mi be anyo ne miado ʋegbe kple English gbe kple France gbe ta akpe abala miegblɔ na esia yi nye li ta nenye be enya aɖe li nye be yewo gagblɔ na mia mina migblɔ na mi alebe ne miana ne wɔnawo na atsi ɖe dzi elabe miawo tae miele afi aɖo ta xeyi ke miegblɔ ko la mia awɔ ɖe dzi na mi yo akpe na mi yo ke mereku leko yɔne ne wowɔ vɔ ɖe le ʋegbe me abe meŋlɔ be ŋgɔdonya nye the one that you say in the beginning, right? Alebe ne wɔ vɔ ɖe leko gblɔ ne ŋgɔdonya lo leke Nuunya. Nuunya. Yeah. But before that, I think we have some things in the comment section. Or do you have some comments that you like to read through, Doctor? Okay. Obe maklande over iga ke magaje gome ta Efo Martin Marcus ebe watching from New York ebe miakom cho
New York. Alebe nyimanya na fo alo Davi asio metete ebe Rebecca atonu aiko ikenye Davi Kafi mema Davi Kafi ntoema alebe efo Lawrence dagadu ikenye amaike wona de oyona be African Jazz Panorama awone afida ogbe le America New York Times New York game ganyi yo wana ipe wana afida ogbe de shade ta yema be miawle doji dono lo ta yema mi globe mia subscribe mia comment mia share alo mia anglo nko there's YouTube and mia fuma kwa ke mia ta anglo nko na nya kashi ngi maji kwa ke anglo nko ta share na mia po na o baba ma ata no pom siana la siana TV acho wana rega bona ike David Nicole wana nyuado la koshiragbe ta mia anglong kona mia tangere miang alabe mia atanglong de kwaji abale amonglong mia klamane alabe de kanye be oba amade kamadune ta na ore kasama ke manyo ke na atoshi novioji adude novio be ye novia ha makpo siana TV alo siana nupo mo ha ta yema alabe nufiala de kai ha ebe malamiakom Helen Mianko Sam Cho University of Education Winnipeg obe miapa nufiala Davi Kafia Otoema be miawe la doji tala banglo mio ke miepo vai nyonto miepo kofiva jifa Jo Plato alabe for Steve Day ike ihe a ewona ole miaƒe siana TV adzi alebe ewɔna etɔ memedagbe ta ihe alafia ebe ye ŋusrɔm geɖe egba ebe akpe Davi Kafi kple ame sia ame alebe Fostiva ke be yeƒo mama lo alebe ebe ye mama ebe jibe agere enyame na glonya de ta yema alebe efo Steve abe akpe ne egba fo wona ta miaga dogo koshira agbona akpe obe ngonglo kata le kwaji ma ta akpe ne mashiama ike dore mianchi egba ta miekwe be mi amado globe ale wona oyime yo young strom chuma la be yo ta be strom yo français be strom ala ba fi english be ha strom ta enyo ta obenya ha ni français am vivi ado strom so da enyo bo I'm doing the same thing. Yeah, afi maga english be ha vi ado strom cho mama vero bo afi ha strom cho da kafu ikle ife amo kata gbota gbo omo ton kata mo so strong fiata akpena milo Yeah, we all like the comments in the comment section. Everybody did very well. We thank you. Brother Steve, I see you as you see me too. Thank you. Everybody did their best. I hope it's time everybody help each other. Not that you try to go and open your own program and be somewhere else alone. Let's support each other. This is our own culture. We just want the young one and those who are in essential of learning the new things from our language or our culture in general.
we're trying to blend everything together and put it there. And if you have your child, your wife, your let's say your spouse, and you want the person doesn't speak the language fluently, and you just want to polish it up, please let us know. We have a way of doing it, and we'll put everything together, make it beautiful. After all, we come once a year together as Siana and celebrate. When we are singing, the person will also understand what we are saying, and it will our culture, the people, and everything beautiful. Please, let's join hands. If you don't subscribe, don't be selfish. Subscribe and share. Let other people know us. And Daniel is put it to the French people so that we can Bonsoir, nos build auditeurs. Siena. We make Siena great, right? Make Bien. Siena great again. Thank you. Yo. Bonsoir, nos auditeurs. Nous vous invitons tous à s'inscrire et partager notre plateforme avec vos amis, les membres de votre famille. Invitez massivement nos sœurs et nos frères. Venez ensemble, on veut apprendre notre culture et célébrer ce que nos grands-parents nous ont laissé. Donc, on vous invite tous à joindre la main à Siana pour que on avance notre culture sur Eveland. Merci, merci, merci. Yo, merci. Yo, akpe nami, merci madame Enyo Mama Vero da Kafi Professeur Dr. Dogbe. Yo, akpe nami agata miawe vao do Gladness or somebody else is also behind. Alabe afi mi ajoa mia anami achi agbekode alabecho mi afe vegbe to de ike efiana vegbe de konu Professor Pascal Young imanyana made senkoko lafia enye amade imanochichi ma pona ife dona alabe efiana vegbe duduo la kikamagodo nka Professor Pascal Young echo diamo cho obajuje to nya alabe ta achagba koda lafia ta mi poga ta ke ya kamagalio ke miako agbato serafia obe efo Steve be ebe yenya glome mama be eto me gbogbombe nebe ya gedo ma glomo. Thanks for a great show. Okay. Thank you. Thank you so much, Steve. Yeah, ta aglonya reta fumaga ka nyamanya meje makodo reto mota. Ya miasa achagbeko miakwepara fia. Yo akwana miagata ke miaga dogo. Okay. Miaron kudana miji miaga dogo. Ya dana mi agba mala mi adomo like adogba na mi agata ta yeah man. Yo. Bobo Maya through Alekbagbaja. And I like it. Yeah. Akafi Rebecca did very well with the bobobo that we had earlier on. I hope you twist a little bit of the Achangbeko too. Yeah. Okay. And see everybody. Yeah, ta Chagbeko Emma by Professor Pascal Young.
Was he the one who played for us in New Jersey? You manya na you. We can ask for Steve. Okay. Yeah, Gakedo. Yeah, Afiana was New York at a little bit. Or manya. Family, you know, Albania me at that too. Okay, we are seeing the display at Nyagbewo, taught by Professor Young, right? Yeah, my okay. Professor Pascal Young. Pascal Young. Okay, so. And you can call Maga. Maga from Georgia, right? Yeah, no. Takuyape. Yo, Obe, me, I have him so. And then ano, Akoma, Obe, me a piano gets a cacam, Alabe, Davi Capi, Adobe, or Zadolo, but Obe, way man up for yellow for Demiaco, Bato said it here. Vim talk at ya, Obe never been her, originated the father. Enya bubu arela marishi yako apia punya therapy. Not really. We only going to bring today's program to an end, even though we are not done or we're not tired of what we are watching, but we still have to bring it to an end because those of us from Ghana, Dr. Dogbe and his team is getting late on their side, getting to 10 p.m. So we have to let go so that they can also go get some rest and get ready for tomorrow. So we're not tired of you. Please, listeners, like our program,
subscribe and share. Efo Steve, thank you so much. We just trying to make Sienna a great one, so no problem about that. Javier Nyonam, Stakafi, yeah, thank you so much. Thank you. We hope to see you next week with wonderful program that we can continue this. Keep it up. It's a good job. You don't know where it will take you. Thank you so much. Sister Nyo, thank you. Thank you. Merci, chers auditeurs. Merci beaucoup pour votre temps. On n'est pas fatigué de vous, mais on doit laisser Dr. Dogbe et la sœur Kafu aller se reposer parce qu'il est tard au Ghana. Ça fait 10 heures. Donc, on veut les laisser aller se reposer. Merci à vous et on se revoit à la prochaine fois, samedi prochain à 16h. Bill, merci et au revoir. Au revoir. Dr. Wanyo, thank you for hearing us to this class. Yeah. For being behind the wheel. Yeah. Thank you so much. We appreciate it. Merci beaucoup. David Kapi, merci beaucoup. Nabaya ako akbadamwa elfo kojobi totu abe miawala to womlo alabe api fortuna nyaba iko yes. So everybody, when you lay down, please don't forget we are dealing with adjectives and the qualifying words. Yes, verbs, verb, va, action verbs, verb d'action. So all of us, don't forget, we are coming back next week. Thank you. Yagadogo. Apprende Eʋe. Merci David Kafri, merci Dr. Onyo, Dr. Merci, bonne Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vloe. Ao jokato, jojo nya nya nya, dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Jokato, jojo nya nya nya, dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vloe. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Ao vlo, ao vlo, ao vlo. Migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Jokato, jojo nya nya nya, dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ajato, jojo nya nya nya, dala ya Srɔ Eʋegbe. Jokato, jojo nya nya nya. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Novio, migrena bosanuba, ao vlo novio. Migrena satanaba, ao vlo. Ao migrena bosanuba, ao vlo novio.
migrena satana ba aoblo novio migrena bosanu ba aoblo novio migrena satana ba aoblo 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 migrena bosanu ba aoblo novio migrena satana ba aoblo Ao jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 Ao migrena bosanu ba ao flo novio migrena satana ba ao flo Ao migrena bosanu ba ao flo novio migrena satana ba aoblo 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 migrena bosanu ba aoblo aoblo migrena satana ba aoblo jokato jojo nya 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 dala Yesu regbe jokato jojo nya 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 ajato jojo nya 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 dala Yesu regbe Ao migrena bosanu ba ao flo novio migrena satana ba ao flo novio migrena